मुलुगनि मुंदांखा जारिमिनारि माहारियारि मानास हाग्रामायाव सा-सानजा ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोरोंथाय बिथांखि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। थांनाय 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय लानानै सानथामनि हाबाफारिजों माहारियारि मानास हाग्रामानि मोसा जंगल रिएस्टेटआव मोसा रैखाथिनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोरोंथाय बिथांखि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि दुलाराय भारत हादरनाङैनो मोसा संरैखाथिनि थाखाय लानाय फोरोंथाय मावबिथांखियाव अरुणाचल, मिजोराम, मणिपुर, सोनाब बंग, मेघालय बायदि रायजोनिफ्राय माहारियारि हाग्रानि नुथायनि थाखाय गासै सा 80 सो रेन्जनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मानास माहारियारि रेन्जनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। थांनाय 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय बे फोरोंथाय बिथांखिनि फोरोंथाय लागिरिफोरा गावबा गावनि ओनसोलनि नुथाय खामानि मावगिरिफोरखौ फोरोंथाय होनानै मोसा साननायनि हाबाफारिखौ फोजोबनानै गासै भारत हादराव मोसानि अनजिमा आरो मोसा रैखाथिनि फोसावदिंनायनि सोमोन्दै सावरायनाया रोखा जाबाय होननानै बुंथियो हाग्रामा रैखाथिनि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ फरेस्ट अमित मालिक आरो माहारियारि मानासनि डिरेक्टर अमल चन्द्र शर्मा बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायना होयो। बाक्सानिफ्राय अनजाय बसुमतारीनि खौरां। ओके, सो हम लोग यहाँ पे मानस टाइगर रिजर्व में हमारा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स फॉर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 5th साइकिल जो कि 22 में होगा। हम लोग हर 4 साल में टाइगर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन करते हैं और उसमें ये 5th साइकिल है। 4 साइकिल हमने ख़त्म कर लिया है, 2006, 2010, 2016, 18 और अब हो रहा है ये 22 में होगा। उसके लिए जो प्रिपरेशन जो हमारे मेथड्स होते हैं उसमें एस्टिमेशन के सर्वे मेथड्स होते हैं, कैमरा ट्रैपिंग कैसे होता है, लाइन ट्रांजिट्स कैसे लेते हैं, तो ये फील्ड के ऑफिसर्स जो जिनको ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग दिया जा रहा है ये जाके फिर फर्दर फील्ड में बाकी लोगों को ट्रेन करेंगे, ओरिएंटेशन देंगे और फिर एक्सरसाइज का एक शेड्यूल है जो फिर ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अलग अलग टाइम पे ये होगा। इसके अलग अलग मेथड्स जो टेक्निकल मेथड्स हैं वो कैसे करेंगे वो फील्ड स्टाफ को सारा बताया गया। और असम में हमने मानस में इसलिए किया क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइगर रिज़र्व है और यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए और जो पूरे नॉर्थ ईस्ट से सब लोग आके यहाँ भी देखें, यहाँ का मैनेजमेंट भी देखें और उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी करें, इसके लिए हमने यहाँ पे किया और सक्सेसफुल रहा। और हम आशा करते हैं कि सारा जो हमारा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का पूरा प्रोसेस है बहुत बढ़िया से आगे होगा। और इसके बाद भी हम लोग हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की टीम्स जो टेक्निकल टीम्स हैं वो अलग अलग स्टेट में टाइगर रिजर्व्स में और अलग अलग स्टेट में उनका भी सहायता रहेगा और वो लोग इसमें जाके जो फील्ड स्टाफ हैं उन लोगों को फिर से ओरिएंटेशन करेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, सर्वे कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, फिर एनालिसिस के लिए कैसे देना है, वो सारा इसके बाद के स्टेप्स में भी होगा। थैंक यू। TOT प्रोग्राम বুলি কয় এইটো ট্ৰেইনিং ইয়াতে কিছুমানে প্ৰতিখন ষ্টেটৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ আহিছে। সেই ট্ৰেইনাৰ্ছখিনিয়ে তাৰমানে আপোনাৰ ট্ৰেইনিং কৰি উঠি তেওঁলোকে আকৌ তেওঁলোকৰ তাত ট্ৰেইনিং দিব তাৰমানে। আৰু আজি প্ৰায় এতিয়ালৈ 80জন আহিলে, ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰাও আহিলে, অসমৰ আহিলে আৰু গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ আহিছে। আৰু এইখিনি ট্ৰেইনিং হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কেনেকৈ 2021-22ৰ কাৰণে এষ্টিমেশ্যন কৰিব লাগিব, বাঘৰ গণনা কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো আমি গম পাম। আৰু গম পোৱাৰ লগে লগে আমি ধৰক সেইটো কৰিবৰ কাৰণে কেমেৰা ট্ৰেপ লগাব লাগিব ধৰক, আৰু বিভিন্ন এক্সাৰচাইজ আছে সেইবিলাক কৰিব লাগিব। সেই গোটেইবোৰ কাম আপোনাৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু গোটেই ডাটাখিনি আমি পাম মাৰ্চত তাৰমানে আমি NTCক গোটেইবোৰ ষ্টেটে পঠিয়াব লাগিব আৰু তেওঁলোকে নেক্সট জুলাই এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব গোটেই ভাৰতৰ কাৰণে যে ভাৰতত কিমান বাঘ আছে। ইয়াৰ আগতে 2018ত তাৰমানে 2018 চনত এই বাঘৰ গণনা হৈছিলে 5th চাইকেল আৰু এতিয়া আকৌ হ'ব আপোনাৰ 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়।
এইবাৰ আগতকৈ বেছি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে কিয় কিছু এৰিয়া আছে যিবোৰ এৰিয়াত আগতে কৰা হোৱা নাছিলে খালি আগতে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভবোৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে এইবিলাক এইবাৰ টেৰিটৰিয়েলৰ বাদেও পাহাৰীয়া অঞ্চল দিবাং ভেলীৰ পৰা মানুহ আহিছে আপোনাৰ মিজোৰামৰ ডাম্পা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা মানুহ আহিছে তেনেকৈ মেঘালয়ৰ পৰা মানুহ আহিছে আগতে মেঘালয়ত কোনোদিনে বাঘ পোৱা নাই গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে ভালকৈ চাব যে ক'ৰবাত এইটো ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ থাকিব পাৰে গতিকে এতিয়া যদি কেমেৰা ট্ৰেপ বা আপোনাৰ বাকী যিবোৰ এক্সাৰচাইজ শিকোৱা হৈছে সেইবিলাক যদি কৰে নিশ্চয়কৈ বাঘ পাব গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে 21-22ত যিটো বাঘৰ গণনা হ'ব গোটেই ভাৰততে আৰু অসমত এইবাৰ বাঘৰ পৰিমাণ বেছিকৈ পাব আৰু এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে অলপ আগতে অমিত মাল্লিক চাহ পাৰিলে তেওঁ IGF NTC গতিকে তেওঁ আহিও এই গোটেই ৱৰ্কশ্বপটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো খুব ভাল ৰিজাল্ট এটা অহা বছৰ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ ট্ৰেইনিংবোৰ ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা মানুহ আহিছে YK জালা বুলি আৰু তেওঁৰ 4জনীয়া গ্ৰুপ এটা আহিছে তেওঁলোকে দি আছে আজি এতিয়া সামৰণি পৰিল আৰু তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ ষ্টেটলৈ ঘূৰি যাব চবে খালি ৱেষ্ট বেংগলৰখিনি কালি ৰাতিপুৱা যাব তেওঁলোকৰ কালিলৈ ফ্লাইট আছে সেইকাৰণে মেইনলি মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ তোমাৰ যোগ্যতাটো কেতিয়া ভৰা দি আছে সেইটো মই আগতে দুবাৰমান কৈছিলোঁ কিন্তু হোৱা নাই গতিকে 1 অক্টোবৰত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ